Саламатсыздар, ардақты ата-аналар. Assalamu alaikum, hürmetlik mihmanlar, aziz ata-analar, sennat söyər muxlislar. Tarixni uluğan əsir жылларға, үміттін отчырақ яққан дылларға, байлығым сетілмас алтын тыллаға, бебаха мұрасым, менің сәннетім. Сахнада қазақ халқының ұлттық биі ойнақ. Қарсы алыңыздар. Сәхнәм сәнәт көрге ата-анамға тазым деп атылды. Хаққатан му, ата-анығы болған мұхаббәтні сөз білән етіп түгітелмейміз. Дұрыс дейсіз, ата-ана өйнің бәрікті, өчмәс чырығы, өй зенеті гүл гиясы. Ана мұқаддәс, ата зұлтықар. Ата-ана әзіз мұқаддәс, улар дәк мехриванны тепіштәс. Бүгінгі менің сахнам өнер конкурсының негізгі мақсаты 101-ші мектеп гимназияның дарынды жас шәкірттерінің өнерлерін көпшілікке көрсету. Сіздердің қолдауларыңызбен кешімізді бастаймыз. Бұл өнер сайысының келешекте де жалғасын табатына сенеміз. Тоғра дейсіз. Бұл сәнәт көрігінің хақиқатан му әнәніге айландығанығыға үміт қылымыз. Қане, ондақ болса, сәнәт көрігінің тәртібі вә мәқсіті білән тонышып өтейлі. Көрігіміз ішкі басқыштан тұрды. Бірінші, қатнашқышыларымыз видео арқылық өзлеріне қысқыча тоныштырып өтеді. Ішкенші, өз өнерлеріне намайыш қылыды, яғни нақшы ижра қылыды. Ондақ болса, көрігіміздің адыл қазылары білән тонышайлы. Шайра, филология пәнлерінің намзыты, Қазақстан Язғычылар Итпақы Үйғыр әдәбияты кеңішінің рәйсі, Құрмет орденінің халықара Алаш әдәби мұкаптының сахибі Патыгүл Мақсатова. Uyghur эстрада жарық жұлдызы, сәнәт юрты мектебінің директоры, көптеген фестивальдардың лауреаты, әнші композитор, көптеген әндердің авторы Саниям Исмаил. Uyghur эстрадасының жарық жұлдызы, Нұр ансамблінің солисті, Нава ансамблінде өнер көрсететін Абдымуталип Жалалов. Кейінгі адыл қазымызның нақшыларысыз ұйғырның тойы өтмейді. Көплеген хит болған нақшыларының муаліпі.
Uyg'ur xalqining san'atiga jon kuydirib kelayotgan akamiz İlyar Mashurov. Және 101-ші мектеп гимназияның музыка пән мұғалімі Шарипов Дилмурат Юсупович. Zahidem, siz qandaq o'ylaysiz? Bugungi bu ko'rigimiz qandaq o'tdi? Менің ойымша, Шахниза, бұл көрік интайын қызық вә әміміздің есіде қаларлық өтеді деп ойлаймын. Ondaq bo'lsa, qani bugungi ko'rigimizni boshlaylik. Әзіз мехмалла, әнді диқтыңла экранды болсын, бірінші қатнашқышымыз. Assalomu alaykum qimmatli bugungi markaning aziz mehmonlari. Men Sofiya va Alina. Mushu maktabning 3-D sinfida o'qiyman. Men kichik chig'imdan boshlab usul o'ynashga qiziqatdim. O'zimning naqsha aytishga talentimning bor ekanligini bilmabdiman. Aziz muallimning yordami bilan naqsha aytishni o'rgandim. Men bugungi maktabda o'tkaziladigan barliq ishlarga qatnashib kelyapman. Bo'libmi naqsha aytish tarafidan o'zim hunarimni ko'rsatib kelyapman. Bugungi bu ma'rakalik kashda men sizlarga Mumam degan naqshamni aytib bermoqchiman. Qarshi elinglar. Bugün ko'nglim Beklerim hiç kim çöçek ekmedi. Yeriltişim desem mu hadiki kız çıkmadı. Yeriltişim desem mu hadiki kız çıkmadı. aşağıda. Yerim teşim desem o ahardaki kız çıkmadı. Şunun mu? Hala? Ahardaki kız çıkmadı. Hala yaşamış bir adam. Yeriltişim desem mu hadiki kız çıkmadı. Bariz. Sansız çöçek billeti, periştedek can mumam. Sansız çöçek billeti. Yağaç
Alina, rastınızını aytыңa. Sahnaga chiqqan payti o'zingizni qanday his qildingiz? Xudoqdingizmi? Mən sahnaga chiqqanda özüm kichkina xudoqdim. Lekin ajoyib aytib chiqdingiz. Yaraysiz. Naqshini o'zingiz qalgandek aytaldingizmi? Mən naqshini özüm xalgandek italdım. Yaraysiz Alina. Apirin sizga. Aziz tomoshabin, Alinani qo'lsanglar, chavaqlan aymanglar. Rahmat. Hurmatli tomoshabinlar, endi diqqatimiz 2-chi qatnashuvchida bo'lsin. Marhamat. Assalomu alaykum. Men Aysar Famitxon. Yoshim 10da. Men 101 maktab gimnaziyasining 4-sinf o'quvchisi. O'g'il bolaga yerda turli hunar az degandek, san'at, sport va bilimga nihoyat qiziqaman. Kichkindan futbolga bordim. Millatimning boyligi bo'lgan dutor asofnimi chalaman. Hozirgi paytda naqsha fan muallimi Aziz Azatov rahbarlaridagi xordan naqsha aytaman. Bugungi o'rlaydigan naqsham go'zal hayot deb ataldi. Bu naqshamni butkul dunyodagi hayotga oshiq insonlarga bag'ishlayman. Balliqni alg'an, yezilib yozilgan naqshlar. Ko'rsam ko'rgim kelar, qadamlarida gullar yaxshilar. Qadamlarda gullar yaxshilar. Qadamlarda gullar yaxshilar. Balliqni alg'an, yezilib yozilgan naqshlar. Ko'rsam ko'rgim kelar, qadamlarida gullar yaxshilar. Hey güzel hayat,
aytarsız bilim var ey güzel hayat. Balılıkta kalgım var ey güzel hayat. Amitxan, naqshni yaxshi aytding, yaraysa. Sizlarga Amitxanning naqshi yoqdimi? Amitxan, itqlar huduqdingmi? Naqshni aytganda. Men alda kichik hodukdim. Huduqdim. Biroq bizga tamoman ko'rindi, shundaqmi? Aziz tomoshabinlar, rahmat Amitxan. Endi diqqatimiz bizningki 3-qatnashchimizda bo'lsin. Marhamat ekranga. Assalomu alaykum. Men Abduxalilova Dilxumar. Hozir 101 maktab gimnaziyaning 4A sinfida a'lochi bo'lib o'qiyman. Uyning tunja qizi va suyimlik erkak tunja navrisi bo'laman. Kichigimdan she'r yodlashga, naqsha aytishga havasman. 5 yoshimdan tartibla nahiyali ko'riklarga berib olgan mukofotlarim ko'p. Kelajak armanim buningdanmi cho'ng. Sahnalarda ko'rinib, xalqimning naqshlarini yangratish. Yaqindan buyon aziz ustozimning har bir o'rgatgan naqshisining qanchalik ma'noda ekanligiga ko'zim yetdi. Bu bo'lsa-mu ustozimning chevarligi deb o'ylayman. Bugungi o'rinlaydigan naqshammu shundaqla cho'ng ta'sirotli ma'noga ega naqsha. Men o'z onamga degan muhabbatimni, rahmatimni analar degan naqshi bilan bildirmoqchiman. Bizim ise güzimesti. Çıkıyor. Açırsın açtın demezdi. Açtım. Aç yursumu açtım. Benim kozum işkenti demedi dedim. Ben açtım. Bizim ise Özlemezdi. Açırsın açtın demezdi. Özlemese gözü girmezdi. Yok nezde tapkan emez mu? Biz kimese gözü girmezdin. Yok nezde tapkan emez mu? Ağız. Büyüklerde ana tevretken bizler dostum yatkan emes mu? Büyüklerde ana tevretken bizler dostum yatkan emes mu? Ağzımızga ana süt idi. Ana mehdi akkan emes mu? Ağzımızga
emesin. Yok neze tapkan emes bu. Biz kimsek yüzü kimesin. Yok neze tapkan emes bu. Yadımızda bulsun anılar, önümüzde dursun anılar. Mengü rahat görsün anılar. Ularca badarkan emes mu? Mengü rahat görsün anılar. Ularca badarkan emes mu? Mengü rahat görsün anılar. Ularca badarkan emes mu? Ularca tartkan emes mu? Yaraysiz Dulxumar. Dulxumar yaraysiz. Dulxumar, nahayatı yaxşı naqşı icra qıldınız. Men o'ylayman, apangizmi bu naqşıdan nahayatı xursand bo'ldi deb. Dulxumar, kelajakda kim bo'lg'ingiz keldi? San'atkormi yoki biznesmenmi? Elbette sanatkar. Sahnelerde görünüp halkının söyümlük nakşılarını yansıtış. Yaraysiz. Dulxumar, naqshini nahayatı yaxshi aytdingiz. Shaxsan men bu naqshidan bek ta'sirlandim. Rahmat sizga. Doim egiz choqlardan ko'rinavering. Rahmet. Ah yo'l. Hurmatli tomoshabin, qani bugungi ko'rikning 4-qatnashchisiga navbatni beraylik. Diqqatinglar ekranda bo'lsin. Assalamu alaykum hammanglarga meningdan yalqınlıq salam. Men Mahmutov Salih 9 yaşga toldum. Kichigimdan naqsha aytishga bek amroq. Mana shuning uchun meni ota-onam muzika maktabining fortepiano klassiga berdi. Burun faqatla naqsha aytgan bo'lsam, endi fortepiano chalib naqsha aytishni armon qilaman. Bugun men sizlarga ana dedim namlıq naqshini aytib bermoqchiman. Sababi ana har bir odam balasi uchun eng isi jonga yaqin ma'noliq so'z. Mening onam har doim mening qishimda. Aldımga qo'ygan maqsadimga yetish uchun anam doim menga qo'lini sunadi. Ana dedim namlıq naqshini qarshi elinglar. Kecha axsut darvish etdi kimse ana dedim. Tün içe ak süt verip enneydim. Adilçe, her bu sözü Adilçe sıksındır bakın.
Да, не соединяй его. Хорошо? Давай еще раз. Dün gece ak süt verip elle yetim derviş etti kimse anadı. Çalışıyor kimse anadı. Mehir vergen kimse anadı. Dün gece ak süt verip belleydi. Vermiş kimse anadım. Dün gece ak süt verip belleydi. Derviş etti kimse anadım. Bu dünyada göz açkızıp tertipti. Küçükündüz balım dep bana çüştü. Bizden için cefalarını köp tarttı. Çekinemem kimse anadım. Köp idi bu tırmışlar müşkilatı. Cefalarga gitmeydi anazadi. Cefalarga gitmeydi anazadi. Ulan dep sekfadı tucrek bağrı. Gözlerine kimse anardım. Balam dep sekfadı tucrek bağrı. Gözlerine kimse anadım. Gözlerine kimse anadım. Anadım. Салих, қандай ойлайсың? Итқан нақшаң бүгінгі адыл қазаны көңілден шықты ма? Ben oylayman adil qazıladın көңілден çıktı деп. Мұш пәйтті, қазіргі мана, дәл мұш пәйтті, нім ойлап атсы? Кім тоғырлық ойлатсы? Нім тоғырлық ойлатсы? Шында пейні? Дәл мұшы пәйтті мен özemni edeplik bala деп ойлап атымын. Нағайты яқшы, рахмет Салих. Пәкәт алға, ақ ел тілейме саңа. Рахмет.
Rahmanla diqqətimiz endi 5-ci qatnaşqıcıda bolsun. Mərhəmət ekranğa. Assalamu alaikum. Mən Nurgаш Шадияр Сатурнович, 3-cü sinifdə oxuyman. Mənə naxşı etqan yaxıdı. Mən үйdə cıq naxşılarını etmən. Mənim ən yaxın adımlarım ata-ana. Mənim etqan naxşılarımı xoşal xoram tınşaydı. Məni bəqib östərgən ata-anamğa rəhmət. Şuna mən hazır etdiğim naxşamını özümün ata-anamğa bağışlayman. Naxşamını eti ata-ana deb atıldı. Qəbul qılınlar. Ana canım türümüzün mehmemisiz. Uzun olsun, yakın olsun ömrüm. Hani canım türümüzden mihminisiz. Mihman. Sen mimimisiz de olsun. Canım mihminisiz. Uzun bolsun, yakın bolsun ömrümüz. Canım davay. Ahırlı. Hani canım. Ana canım türümüzün mehmemisiz. Ya mihminisiz. Mihman. Canım var? Davay. Ana canım türümüzün mehmemisiz. Uzun olsun, yardım olsun ömrüm. Yelek bular türegimiz canda da. Etkel bular küregimiz sizde da. Siz var üçün arkamızda biz bir gün en bəxtlik jürgünümüz canda da. Kökke çıksa qametimiz can ana. Bereketlik ametimiz siz ana. Arzu dolganda varlağa başlaydı. Sizni məğrur qametimiz can ana. Qanetim ata, cennetim ana. Sizler bu üçün yoruq bu dünya. Qalqınim ata, baylığım ana. Mehri bir deniz kalbi derya. Məsləhətçi ustazımız canda da. Düşündürgən bunu qısqa yalğanda. Sizge arnab mən naxşamni etmən. Qol qısılva tutarımni alğanda. Şuruği canqaram gülümüz. Eyniznin quyaş kəbi nurimiz. Ana canım türümüzün mihmimisiz. Uzun bolsun, yardım bolsun ömrünüz. Qanetim ata, cennetim ana. Sizler bu üçün yoruq bu dünya. Halkınim ata, baylığım ana. Mehri bir deniz kalbi derya.
kaldı derya. Yaraysan Şadyan. Şadyan, sahnega chiqqanda o'zingni qanday his qilding? Yaxshi. Молодец. Naqshini qanday ijro qildim deb o'ylaysan? Men o'ylayapman, men naqshini yaxshi aytdim. Yaraysan, nihoyatda yaxshi. Aq yo'l sana. Rahmat. Rahmat. Navbatda sahnamizda Dolan Isili. Qarshi elinglar.
Qani, hürmetli mehmonlar, diqqatimiz 6-cı qatnaşqıchimizda bo'lsin. Marhamat ekranға. Assalamu alaikum. Ben İdris ve İslam Abduhililovna. 3. ve sınıfıda okuyman. Ben önün kencisi. Boş vakitte ben usulga, xurga barıman. Köpligen yerlerge birip birinci ve jukurki orunlarını eriştim. Çat memleketlerimi berip kaldım. Şu çağda yanımda bolgan en aziz can o mening anam. Analar qaysı elde yaşamasın, qayerdalar bolmasın, bir maksat yolda. Balalarının bəxti üçün, şatlıq külkisi üçün, bəxtga to'lgan turmushi üçün görüşüdü. Qimmatli analar, hamılarga zor salomatlik, xo'shalik tilayman. Men o'zimning analar nomli naqshini analarga ve o'zimning anamga bag'ishlayman. Uçup kettik yiraklarga. Понимаешь? Давай. Uçup kettik yiraklarga, ak yol tilab ana kaldı. Uçup kettik. Не надо. Учуп не надо. Учуп кетtik. Uçup, Нет. Учуп. uçup kettik. У не надо. Вот это у сначала. Учуп не надо. Uçup kettik yiraklarga, ak yol tilab ana kaldı. Uçup kettik yiraklarga, ak yol tilab ana kaldı. Anam aytgan azaylarga qandaq naqsha aytalaydu. Anam chekkan jabalani qandaq batur chekalaydu. Anam chekkan jabalani qandaq batur chekalaydu. Ana deymiz yirakladın, ecel sual edemeyiz. Alem hükmü şundaq mıdır, ecel dile ödemeyiz. Alem hükmü şundaq mıdır, ecel dile Uçup kettik yiraklarga, ak yol tilab ana kaldı. Uçup kettik yiraklarga, ak yol tilab ana kaldı. Paradni bizga berib, mushaqqatni o'zi oldi. Paradni
naqshini siz kimdan o'rgandingiz? Men bu naqshini aziz muallimdan o'rgandim. Nihoyatda yaxshi. Armoningiz o'rinlansin Islana. Sizga utuqlar tilayman. Faqat alg'a. Rahmat. Hurmatli tomoshabin, qani diqqatinglar yana ekranimizda bo'lsin. Konkursning 7-qatnashchisini qarshi olaylik. Assalomu alaykum qadrdon ustozlar va ota-onam. Men Azodov Dilshod, nomer 101 maktab gimnaziyasining 4 sinfida bilim olaman. Ailemning ishchi naqshiga bo'lgan qiziqishim balliq davrlarimdan boshlabla alohida bo'lgan ekan. Hozirgi vaqtda ustozim Azizjonning orqasida ko'plagan uyg'un naqshlar bilan tanishib o'rgandim. Shularning ichida o'zim bo'lakcha suyib tinchaydigan naqsha Ana Tiltumar Adamadaktar naqshini bugun sizlarga aytib bermoqchiman. Bu naqshini barliq ota-onalarga bag'ishlayman. Apa dada, men seni yaxshi ko'raman. Ana degan Tiltumor, ota degan Ana degan Tiltumar, ota degan Zulfiqor. Ana degan Tiltumor, ota degan Zulfiqor. Ana degan G'amguzar, ota degan Madaktor. Молодец, bırak şu şeyleri. Bırak mimar. Bırak yetişkiler. Ana degan Tiltumor, ota degan Zulfiqor. Ana degan Tiltumor, ota degan Zulfiqor. Ana degan G'amguzar, ota degan Madaktor. Ana degan G'amguzar, ota degan Madaktor. Ana degan G'amguzar, ota degan Madaktor. Ana tursa Tiltumor, Birlikka ko'z tegarmi? Ana tursa Tiltumor, Birlikka ko'z tegarmi? Ata tursa Zulfiqor, Krishna bashi egarmi? Ata tursa Zulfiqor, Krishna bashi egarmi?
Ahmet Ekrem. Yaraysan, ajoyib chiroyli etding. Do'sha, sen bu naqshni birinchi qitim aytyapsanmi? He, men bu naqshni birinchi qitim aytyapman. Birinchi qitimga yomon emas, shunday qo'ya. Yaraysa, yo'l sana. Qani Dilshodga olqishlar bo'lsin. Hurmatli mehmonlar, diqqatimiz ekranda bo'lsin. 8-qatnashchiga navbat beraylik. Assalomu alaykum, bugungi ma'rakaning aziz mehmonlari. Men Nurahmonova Ruxsara, Yalqin qizi, mushu 101 maktab gimnaziyaning 4-va sinfida o'qiyman. Men kichik chig'imdan tatib naqsha o'ynashni, usul o'ynashni qattiq yaxshi ko'raman. Ya'ni eng boy odam u ota-onasi bor odam. Men eng baxtli, eng boy inson. Bugungi bu ma'rikalik kechda men sizlarga bu mening onam degan naqshini taqdim qilmoqchiman. Meni dirildigan chavoqlar bilan qarshi olishinglarni o'tinib so'rayman. Bugun chiroyli gullarni qo'lga berayman, rahmatlar aytib, ömür yaşarken bizlerni oylab, bu mening onam, bu mening onam, yuragi yig'laydi, mehribon bo'lsam, keyin qanday yashar, beshini eksam, ben borman keyin kutmam siz qadam, bu mening onam, bu mening onam. Her bir derdimning çaresini tapkan, bana da şatkan, gacınını atkan, dert çeksem yanımda kaygırıp yatkan, bu mening anam, bu mening anam. Her bir derdimning çaresini tapkan, bana da şatkan, gacınını atkan, dert çeksem yanımda kaygırıp yatkan, bu mening anam, bu mening anam. Geceler uykumaz bedarım, bu aciz benim gamadarım, bu yaşlı çıraylı baharım, bu mening anam, bu mening anam.
Geceler oklamaz bedarım, bu aciz cinim gamadarım, bu yaşlı çıraylı baharım, bu menin anam, bu menin anam. Yaraysiz Ruxsara. Ruxsara, bu naqshini qancha kunda yodladingiz? Ben bu nakşını çapsaniyatla aldım. Yaraysiz. Naqshini o'rgangandan keyin birinchi bo'lib kim angladi? Bu nakşını benim sevimlik ata-anam ve ustazım Aziz Malim anladı. Nihoyatda yaxshi. Yaraysiz Ruxsara. Sizning kelajakda Saniyam Ismoil, Feruza Jalol va o'xshash talantli naqshchilardan bo'lib yetishingizga tilakdoshman. Ahyol. Rahmet. Hurmatli tomoshabin, andiki navbatni bugungi ko'rigimizning eng oxirgi 9-qatnashchisiga beraylik. Diqqatimiz ekranda bo'lsin. Assalomu alaykum. Men Turdiqulova Ayisha. 4-va sinf o'quvchisi. Men uyimdagi farzandlar orasida qizlarning tunjisi bo'laman. Men naqsh aytishni, surat solishni yaxshi ko'raman. Uyda naqshlarni ko'p aytaman. Mamam bilan bovam aytgan naqshlarimni faxrlanib diqqat bilan tingshaydi. Mening eng yaqin odamlarim u mening ota-onam. Men naqshamni barcha ota-onalarga bag'ishlayman. Naqshamning nomi ota-onam otazim. Qarshi yilinglar. Sizlar barda Sizler üçün sokağımın yürek, sizler üçün sokağımın yürek. Medet karim bektim sizler, bir ömür takdim sizler, sizler benim bektim sizler. Can anamnim bergen mehriga, dadasining nikmatlaringga iyi davranma. Sabır. shukr qilib, Şükür kılmayayım. shukr qilib Ben yaşayayım. İyi. yaratganning ne'matli. Anam var üçün, şamallarga berelmeymen, dedem yanda üçün. Hekmamaydı yağmur, anam var üçün, şamallarga berelmeymen, dedem yanda üçün. Ata-ana bu
Teşekkürler izhar kılayman Can anamning bergan mehriga Xudo sening mehnatlariga Şükür qilib mag'rur yashayman Yaratganning Şükür qilib mag'rur yashayman Yaraysiz Ayşe. Acayip chiroyli icra qildingiz naqshingizni. Siz endi bu konkursning eng oxirida chiqdingiz. Kutib qolmadingizmi? Yo'q, uzoq kutmadim. Do'stlarimning aytgan naqshlarini anglab, vaqtning qanday o'tib ketganini bilmay qolibman. Bizmi bugun sizlarningki naqshlaringlarni tinglab, vaqtning qanday tugab ketganini bizim sezmay qolibmiz. Men sizga mushu bugungi ko'rikda g'olib bo'lishingizga tilakdoshlik bildiraman. Rahmat. Hurmatli adil qazlar, bugungi konkurs qatnashgan o'quvchilarning hunarini adil baholashinglarga umid qilamiz va sizlarni o'zaro maslahat qilish uchun ayrim bo'lmaga taklif qilamiz. Hürmetlik mehmonlar, sahnimizga Yalqin Mavinovni Söygen yar naqshisi bilan taklif qilamiz. Ustida 2-sinf o'quvchisi Abdullaxvatova Ramina.
hayatım gülge dolar. Sen bolsan yar, cahanım nurga dolar. Güzellerin güzeli sen, gözleri kara tünüm sen. Yıkına olmak yarın meylimi bilemsen. Güzellerin güzeli sen, gözleri kara tünüm sen. Yıkına olmak yarın kömlünü bilemsen. Yıkına olmak yarın meylimi bilemsen. Sizlarga Nazım Ilahunov Güzelim naqshisi bilan qarshi olinglar. Kadimini bastı güzel, kapığını açtı güzel. Çıraylık gözü bilen, hıyalımını tostu güzel. Kadimini bastı güzel, kapığını açtı güzel. Çıraylık gözü bilen, hıyalımını tostu güzel. Gözleri görmese görmese görmez, yüzleri gülmese gülmese gülmez. Kaderimni bilmese bilmese bilmez, ey güzelim benim. Gözleri görmese görmese görmez, yüzleri gülmese gülmese gülmez. Kaderimni bilmese bilmese bilmez, ey güzelim benim. Bana gel canıma, hayatımı aylını sen, suyumla gümsen sen. Yana gel yanıma, bana gel canıma, hayatımı aylını sen, suyumla gümsen sen. Gözleri görmese görmese görmez, yüzleri gülmese gülmese gülmez. Kaderimni bilmese bilmese bilmez, ey güzelim benim. Gözleri görmese görmese görmez, yüzleri gülmese gülmese gülmez. Kaderimni bilmese bilmese bilmez, ey güzelim benim. Gözleri görmese görmese görmez, yüzleri gülmese gülmese gülmez. Kaderimni bilmese bilmese bilmez, ey güzelim benim. Şahsat Asimning o'rinlashida Qasam naqshisi. Marhamat. Köpten köp rahmat. Köpten köp rahmat. Bek ajoyib. Hamsa tuvandagi yangidan Xudoyim siz chiqay deyotgan Qasam nomli naqshimiz hurmatinglarga rahmat. Bağladık biz takdirimizni mümkün. Guvah bulsun bu yüzük bu suygun. Sen bana Tanrı'nın bergen bir gülü. Aşık ben şu gülün bir bulduluyum.
aşık men şu gülün bir bulbulayım Kasem kılayım ayrılmazman senden ya Ta ömür ayrıgıca Son derdu elem başka Söyle o tiyar bulsun bizlerge Azamanlı Tanrı'nın vergen bir günü Aşık ben şu günün bir bulbulayım Aşık ben şu günün bir bulbulayım Мәңгі қалсын біздер берген бұл қасам Қасам қалай айырылмасам сәнде я Та өмір айрығыча Köpten köp rahmet. Firuza Jalalovanың орнышыда нақша қашын қара. Қаршалайлы. Rahmet. Tövendeki akşam sizler için. Ramina, kim oyunsamız rahmet. Zilza, Instagram'a. Çıklat bir ben. Şimdi kara dediler. Kaş tarafkam yar yar. Kaş tarafkam yar yar. Güzel kaşın hemen bir göre. Cine kam yar yar. Güzel kaşın hemen bir göre. Cine kam yar yar. Şimdi görüp ne mi kılırsız? Vay aki canım yar yar. Yana aki canım yar yar. Hani kaşının kanadını görmediniz yar yar. Hani kaşının kanadını görmediniz yar yar. Yar 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 görmediniz yar yar.
çarşıpın arkadaşlar. Rahmet. Nariman Aşırov'ның орынышыда muhabbet bilen oynaman açtı. Karşılaylı. Rahmet. Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Bugun aziz elimizni qo'llab qo'yadigan barcha qarindoshlar. Rahmet. Sözün altından bağlı var məni Öz üçün canımda arnadım bərədi Senin arkana nəşən, nəşən
сыйпаған ана деген ғана маңдайымнан сыйпаған жылы киіп жүр балам Жұмақ текілді сенің табанының астында Туған арқасынды тағы көңді басыма Мен үшін орны бөліп қайғымсың расында Анажан Ешқашан қатарынан кем қылмадың Жаныма жігір беріп нұр сыйладың Жанашыр анажан Ана жалғыз ғана Жауыл өмір сыйлаған Жаныңды қимаған ана деген ғана маңдайыма сыйпаған жылы киіп жүр Ана жалғыз ғана жауыл өмір сыйлаған жамандыққа қимаған ана деген ғана маңдайымнан сыйпаған жылы киіп жүр Ана жалғыз ғана жарық өмір сыйлаған жамандыққа қимаған ана деген ғана маңдайымнан сыйпаған жылы киіп жүр балам Рахмет. Мана бүгінгі конкурсымыздың әң әхмиятлік, тәсірлік пәйтімі етіп келді. Өзіңла көдіңла, сәхнеде 9 қатнашқычы өз өнерлеріні намайыш қылды. Әнді уланың өнеріне бақалап, конкурс ғалыпларыны инықлаш үшін нөвәтіні адыл қазлағы берейлі. Сәхнеге бүгінгі көрігіміздің Патигүл Мәқсәтова башлаған адыл қазларыны тәклif қылымыз. Assalamu alaikum, hürmetlik. Bugünkü keşnin aziz mehmanları, atanlar, ustazlar, okugucular. Bugün 101. Mektep Gimnaziyada hemimizni hoşal kılıp çoğun bir merasim öttü. O bosumu kiçikkina bizning yulduzlarımızның mening sahnem namlıq körgüge hemminglar hoş kepsizlar. İlayim muşu sahnemde bugün hüner kösetken bizning kichkina g'unchilarimiz, yulduzlarimiz keyin cho'ng bo'lib mening sahnem deb cho'ng sahnalarda, jahon sahnalarida Uyg'ur xalqining san'atini to'ntishga buyursin. Bugün elbette biz için nihayeti qiyin bir mesele tutuyor. Jüri azaları hemimiz endi kichikina şu yulduzlarning, g'unchilarning yuragini og'ritmaslikka tirishdik. Sebebi bu sahnaga chiqqan odamlarning hammasining nihayeti yuragi nozik keldi. Shuning uchun hammasini adil baholashga tirishdik. Endi men so'zni hozir bizning söyümlük san'atkorimiz mushu yosh g'unchilarga özünün kelajekte çoğun yulduz bo'lsin degan umidi bilan kelib o'tagan xalqimizning söyümlük san'atkor qizi Sanya Ismoilga berma. Rahmat sizga, ko'p rahmat. Assalomu alaykum hurmatli aziz qarindoshlar. Kunduzligimiz xayrlik bo'lsin. Kelgan qadamlarga nur yaqsin. Sizlar bilan ko'rishatimga nihoyat xursandman. Gapning qisqasi jinim bolalarım, sizlar bugun bizni nihoyat xush qildinglar. Ovozinglarga bamisin, ota-onaga bo'lgan muhabbat mangu bo'lsin. Sizlar uchun tirishgan ota-onalar, sizlarga rahmat. Amsa sizlar bugun hammanglar biz uchun birinchi o'rin oldinglar, shundaymi? Shaxsan biz mana Elyar ikkimiz
Xuddi sahnada sizlar emas, biz o'zimiz shu san'at maktabida sahnada titrab, har bir so'zni esimizga elib, shunday hayajonda bo'ldik. Sizlarga rahmat. Amsa Abdumuttalib Safiya va Alina degan qizimiz siz nayt omaq sahnaga chiqdingiz, hayajonlandingiz, yig'lig'ingiz keldi, biroq o'zingizni cho'ng odamlardek tutib oldingiz. Sizga qandaq nima dedik biz? Omaq farishta. Omaq farishta diplomi. Anadaki şahsen özümün ko'nglimdan men tatlıq kempit elinglar bilgan kayfiyatinglar 100 bo'lsin. Şahsen özümün ko'nglim. Bizning yaqin og'inimiz Aysarov Murat og'inimizningki o'g'li Aysarov Amitxon. O'g'lim Naiti hayajonga saldınız, şahsen beni. Çünkü sahnada özünüzle tutuşunuz. Anandan keyin şunçalik işenç var sizde. Dadınızga bek rahmet. Çoğun alkışlar sizge bolsun. Qandaq jaranlık avaz. Merhamet. Şahsen benim ko'nglim bugün kempitni anglamak olur balam ha. Rahmet. Anadaki üçüncü kızımız Abduhalilova Dilxumar. Dilxumar canım balam şunçilik sahne melikisi buldunuz. Bana bir gen alkışlamam yok. Sizden nakşını içkim ben ügüney. Rahim akımız şıkkımız şundan değişip gettik. Nakşını kanda içinmez sizden ügüney için jığlap durup nakşı içini sizden ügüney bulamdı. Yoğunluğun rahmet. Endi növbət Mahmudov Salih. Çever nakşıcı boldunuz bilgen. Mahmudov Salih. Sizninki sahne qiyaptınız mı şu Abdülmuttalib akınızga öz eyni oxşaydı ekansiz bana. Ko'nglim sizga ko'nglim. Bilgen yaxshi kempitlan elinglamoq qilma. Çavaqlar üzülmesin mehmonlarimiz. Endi növbət Azatov Dilshadga keldi. Mo'shu qapoq degan turk. Qanday dedingiz? Talantli g'uncha. Hatta o'ziga o'zi terikib so'zni unutib qoldim. Xatjumo deb degan o'ziga o'zi terikdi. Biroq nihoyat yaxshi. Kiyimingiz shunda chiroyli yarashibdi ko'nglim. Alqishlar uzilmasin, marhamat. Endi növbət Nuraxunova Ruxsaraga keldi. Sizni şahsen özüm nəhayət yaxtıdım. Çünki sahnadan qo'rqmay, tomoshabinlarning energiyasidan qo'rqmay, o'zingizni shundoq tutdingiz. Umaq bilan mangu baxtli bo'ling. Amsa, qana dedingiz? Sahna yulduzi, marhamat. Anandan keyin özümning nomimdan mush tomoshabinlarning oldida mushu bolalarni men o'zimning san'at yurti maktabida haqsiz, davomli haqsiz o'qitishni xohlayman. Anandan keyin mana mushu pistakning ismingiz nima? Qanday? Islana. Yurgan, o'pgan ishimiz o'xshash bo'libdi mana. Ha? Annısıga, dadısıga, öy işçiga menden salam bek rahmet çarşlarını örgen apınız rahmet. Andın bana muş pistimiz kelam balam, kelam. Muşu Xudayım sizge begen muşu mengi bek rahmet. Her bir puraqni men sizden üzem ügüneyeceğim ama muşu puraqlarının elişinin tatlılığına jığlamang. Fakat xoşallık üçün jığlanacağım balam ha? Mübarek olsun. Endi eng bir muhim pek keldik. Bugünkü mening sahnem degan bu ko'rikdiki ati anığı tazım deb mavzu tanlashning o'zima cho'ng bir ahamiyatga ega deb o'ylayman. Ati anığı tazım ayligan qiz yigitlar hech qachon yomon kunda qolmaydi.
Атанлығы тазым әйлеген адам әр қачан Алланың нұры яғдыған адамлар болды. Бүгінгі мұшы ұндақ маузыны таллыған, бүгінгі мұшы көріхіне өткізішке мүмкіншілік яртып атқан мұш 101-ші мектеп гимназияның мәмұритіге, Хуршидам Абдулла қызыға, мұшы конкурсыны ұйыштырышқа жан педалық көсеткен әзіз ұқамға бір чавақ чек қойыңыз. Тапшырып болғанды кен әзіз тоғырлық ішке қыз кеп қыз мәселенің рұқсқынла білен. Қазір әнді балланы тәлімтмәстін, бүгінгі мұшы атанымға тазым маузусыда өтілген менің сәхнәм нақшчыла көргіде 3-ші орынны Нұркашев Шадияр егілді. Орынны Идрисова Ислан ағыбы. Бірінші орын Турдахонова Аиша. Мен ойлаймын, мана бүгін біз адыл қазыла, адылық білен бақалдық деп ойлаймын. Әнді келечекте мен мұш туған 9 ғыншыге hayatта çoğun сәхінлән егілешкі тілекташлық білдіріме. Бүгінгі бірінші турда өзлеріні тоныштырышта менің мұш 9 қыз балаларым çoğunlardan ешқанда кам болмады. Өзлерінің ана тілді білім еватқынны, 101-ші мектеп гимназияда ұйғыр тілі әдәбиятыдың қанчылық сапалық жұқыр білім еватқынны намайыш қылды деп етіме. Шыны үшін ұйғыр тілі әдәбиятыдың білім беру атқан барлық ұстазлағы рәхмет етіме. Бүгін мұш 9-ыңла, әміңла әгерді бүгін телевидение түшкен болсаңла, мұшындақ сөзілген болсаңла, залды отаған бәзі ұйғырчы білмейдіған атаңладың, ұйғырчы сөзлемейдіғалардың ішіп кететіңла балырым. Сіләге 1001 рәхмет. Үзаңланың анытылынланы тап-тазы сөзлеп, әшімдақ чоңлағы үлгі боғыныңла үшін мәселеге 1000 қитым тазым етіме. Мұшеде мұшу конкурсыны ұйыштырышқа бейвасыты өзінің барлық талантыны, әмгегені сыңаген әзіз тоғырлық ішке қыз етіп өткім келді. Мен әзізіне тек тонышқынымға бір әптімі болмады. Әзіз келіп, маңа әді машында конкурс өткізеттім, сіз келіп жюри болып әсіңіз, сіз әнде мұш нақшыланың мәтілерін көп езуатсыз ғо деуді, мен мұш инімнің сөзін рәд қымастын бүгін мүшәді отырышқа мақыл келіп опты дедім, сәуі мен мұны балланы көңіліне ғаш қылшын анчы қалмаймайчы, мұшындақ жюри боғым кәмей дейшін әді. Бір атық кетіп, бір қамқаса мұшыланың көзін яшық кетсе, оны анчы үзем жүргім көтіремейді. Шыны үшін мен мұндақ еләй ұнматтым, бірақ әзіз үшін ұнып бүгін мен әзізінің қанчылық әмгек қығынны көріп, мен біздің арымызда мұшындақ ішләмчан, талантлық жігітлеріміз сәннәтке көйген, сәннәтінің ішқыда мұш ұт боп кеткен балла үшін көйген балыны көріп, мен бүгін әзіз сақам саңа бешім әйдім. Келечекте сәннәткар шықса, мана сені оқшаш жампыдаладың шықыды ке. Сәхінеде әгерде мұшындақ юлтызырымызын шықасақ, әр бір сағады шықасақ, біз өзімізіне ұйғыр деген милләтіне жаханғы тонтымыз. Жаханғы тонылған ұйғыр мілті енімі тонылды. Шыны үшін мен мұшындақ пұрсәтін ен бір кетін пайдалып, 101-ші мектеп гимназияға нағайты бір чоң рәхметтерін еткім келді. Бүгін Алматы шәһәрдегі бүткіл мектеплерінің арасында әң алдыңғы қатарлық мектеп болып, аны тілімізіне жараңылтып, балаларымыздың дылығымы севатқан мұшындақ мектеп мәмұритіге, Хуршидамге барлық мүшәді меніңдің білімеп келіп, шағырт олып, бүгін мүшәді білім беріп атқан барлық шағыртларым рәхмет еттім келіп. Әз ұсталына сіләге рәхмет. Әзіз ұстам, жаңы бекені, беке қоқпасақ башма, беке.
Ушындақ оғлаларымыз көп болсын, şu vaqt biz hem saha diyengimiz. Eğer de sennette ушындақ әмбәй үгіт атқының қарап, әшәді әр бір неміне нотын үгіт атқының қарап, менің үзәннің баллағы білім беріп, мен тілдім бәген болсам, мана музыканың тілдім бәген оғыл бала. Шыны үшін әзі саңа, ішіңді ұтық тіләйме. Сені чоң сәхнелерден мұ шағыртларың білен көрәйлі. Шағыртларың сені әр қачан үлгі тұтсын сақыр. Маладес. Әмәңләң рахмет. Assalamu alaikum. Hürmetli o'quvchilar, o'ta hurmatli ota-onalar, bugungi markaga kelgan barcha aziz mehmonlar, meni deb, bolalaringlarni deb mushu yerga jiroq yo'lni atlab kelgan ahadlarimizmi bor, ma'mullar bor, jiroq yo'lda mushu mening nabram vusifat qilgan-ku, mening nabram sahnaga chiqdi-ku deb kelgan. Bar chiqolab qo'yatgan meni aklarim sanamada, patulada, iler aka, Dilmurod aka, Abu akam, hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat. Mayda o'tagan san'atkor aklarimiz bor. 5 qadam o'z burun sahnalarni qo'yib, o'zlinkini qilib qo'ygan aklarimiz o'tiribdi bu yerda. Mana qo'llab-quvvatlab, mush bolalarni meni deb kelganinglarga hammanglarga obrin rahmat. Yana bir aytib ketadigan gap, bu bundaq yuqori daraja o'tmadi, meni bizning direktor bo'lgan bo'lsa. Rahmat. Yana bir deydigan gapim, Zamiradamga rahmat. Zamirada rahmat. Birdim tip kirsam, Zamiradam deymaydi. Qanday qilamiz deb o'tiramiz. Rahmat ada. Cho'ng rahmat. Qo'llab-quvvatlaganlarga, hammanglarga, barchanglarga rahmat. Muborak bo'lsin. 1-o'rnag'anlar, 2-o'rnag'anlar, hammanglarga nominatsiya muborak bo'lsin. Chiqib, yana yo'llarimiz alda bizning, Xudoyim bersa. Rahmat. Hammanglarga Alloh rozi bo'lsin. Bulbuli, qizil guli, bulbuli, qizil guli. Yayrek tutur yürekni. Assalamu alaikum hürmetli ata-onalar, muallimler, mektep müdürleri, hammalar bugün gününe hayırlı olsun. Muşu balalarımızga Allah egem keleceğin bersin, iş kılıp çoğunlukla egiz çoğunlukla görünen balalarımız olsun. Hemmisi bir-birini tatlık mana. Bugün şunda bir yaxşı muşu balalarımızdan nakşlarını anlap, özümüzden küçük vaxtlarımızdan eslep öttük. Bizim küçük vaxtımız başlaqtık mana, sakın durup, kaysımız 1-o'rnamız keyin deb başlaqtırattık. Gözümüzden yaş akızıp. Müşe otagan hem ata-Allah, müştaq balalarını terbiyelep çoğunluğa rahmet çıkıp, Allah razı olsun. Ben bugün Azizcan Hukamga üzerinden bir soğan battı. Aziz Akan Burhanov yazgan Uyghur xalq muzika turdanları degen eli xalq naqşları, muşu kitabının içinde hem naqşlar var. Muşu kitabını soğukmakçı. Müştaq balalarını terbiyelep herkese çoğunluğa begin. Seningdan maşallah yaxshi ulgu oldi deb o'ylayman. Rahmat. Rahmat, mukofotlar muborak bo'lsin. Talantli bolalarimiz egiz cho'qqilardan ko'rinavasindayim. Navbatdagi so'z maktabimiz mudiri Xurshidam Abdulla qizi Niyozovaga berildi. Assalamu alaikum, hürmetli mehmonlar, qimmatli ota-onalar, mushulal o'tagan qimmatli ustozlar, o'quvchilar qatnashib o'tirdi. Haqiqatanmi bugun maktabimizda ajoyib chiroyli, hammamizning yuragini tavritadigan, hammamizning xushal qiladigan, nihoyat yaxshi bir ish chorning guvatisi bo'ldik hammamiz. Elbette ben hazır üzerime oturup, hayajanda oturup, 2 gün oldu çıkılav atqınımga. Sebebi tünügün repetitisi boğanda, qandaqlı merapiriyatı olsun, onun repetitisini körey deymen de, şu vaxtı da, bula çıqqa vaxtı da ben jığlap boğan. Endi bugün tekmi jığlattı ballarımız. Endi ben oylayman, hazır mana bizninki bugün muşu meyribimizge kelip, 2 saattek özünün altın vaxtını bölüp,
кеп отаған адыл қазыларымызға, ұстазларның ұстазы болған, Мөшәд отаған, менімі оқытқан, Мөшәд отаған барлық тіл әдебиеті мұғалімлеріне оқытқан ұстазларның ұстазы, шайыры, алым, көп қырлық, бір сырлық талант дегісі Патгүл әдем өзі вақытны бөліп отырды. Сізге чәксіз рахмет, Патгүл әдем. Әнді бай деп кеттік, біздің сахнаға шыққан, бұл әсліде біздің азиз, біздің мұндақта яш малимлер мектебі бар. Школа молодого учителя дейді. Hər бір кәген малим бір жылдан кейін өзініңки хисабытны беріш керек. Мәлі о пән мұалімі болсын, мәлі музыка болсын. Маны бейін, мен қарсам, азиз бір күні кір келді, баяқы Замир имамына деді ғой, воспитательный завушлар болған кен, мұшындақ бір хор шықты, періште аны деген 30 бал хорды нақшы еткеді. 30 балдың башланған дәсілеп. Әнді бүгін күлікті мана шынудан хордың ұлғап, мана 10 балыны бүгін сахнаға шығыр отырды. Мен әзіз қыны қайдасам? Малимыма, директорыма балыр әмсі шығылайды. Көріп атсылар ғой? Әзіз өзімі көңілім шақы, қарап атсылар. Бүгін мана әзіз әр бір кәген малимның наставнигі болды, яш малимлаға, Дылмұрат Аксы бешіді наставник бұланың музыкальный руководитель болғанды кен. Маны бүгін күлікті чоң, мұнда айтқанда чоң сақынды сәм қаталашмаймен, балаларын ачықып машындақ отырды. Әзіз, сені как ұстаз ретіде, бүгін күлікті мұшы әміміз көген сәнет мұхлisi ретіде, мен чәксіз рахмет етімен, барлық коллектив саңа чин ділідің рахмет еті отырып атыды. Әнді мәшә дадыр мен қаталашмысам, әзізінің апылары дадылар ке отырды бүгін мәктімізге. İlayim, mən də məşındaq ballarınlarını tərbiyələyib ötürüb atısılar. Hər qandaq bala birinci tərbiyəni öydən alıdı, onundakı məktəbdən, onundakı cəmiyyət tərbiyələdi deydi. Mən olayman, əzizinin kələyçiği zor. İlayim, sizlərin umutən salamətliğinlarını bəssin. Xudayım fəqət yaxşılar bolsun. Əziz, nəhayəti, malades qarab bütünləy xalq seni çavaq bilən qarşılıb atıdı. Mübarək bolsun. Bu bir tarafta meningdan kechiringlar qo'rqudi emassan, hurmatli qo'rqitsan, yomon xotin emas, shu yaxshi ayolman. Endi kirdi, men endi hammaga qarayman, balo bo'lgankin, balo qilgan ishni chalib qolmasin, aziz qarachumu, bir yadimda qo'yib qolmasin deb deyman, endi o'zi biladi. Shuning uchun men bugun haqiqatan mana boshdan oyoq bilan qarab o'tirdim, sana aprin. Xudoyim bersa, texmi cho'ng qulog'i yetsin. Xudoyim bersa, cho'ng jahon sahnalarida Əşindaq məşu ballarımız çıxışığa birinci Allah'dan sorayman, ikinci şununğa tərbiyələyman deb, yəni özüm dedi o, Saniyam İsmail, sizə axı yol tiləyman. Beşət gələn barlığınlarga çoğ rəhmət. İlayim fəqət yaxşılıqlarda görüşəyli. Qazaqstan elimiz məngülük əl bolsun, elimiz aman, jutumuz tinch bolsun. Məşu ballarımızğa hazırki gündə ballarga biz deyimiz ən kerak o kitap oxuş kerak. Telefonda oynamanglar, kitap oqunglar deyimiz. Şunun üçün bugün biz özümüzün soğularını hazır tapşırımız ballarımızğa. Fatgül Məqsatovaның Qadirləyli Mehnətini degan kitabı ballar avtor nəşətirdi, yazdırıb alsanglar boldu avtografını. Şundaqlar sizlərə Külke köngül arami, teki toşkan, hem Alpin Gold diye şokolad verip atınca. Rəhmət Xurşamqılayımna, növbətdəki təbrik söz üçün səhnəyə Pərvaz Uyğur İcraçılar Birləşməsinin rəisi Rahim Xamrayevni təklif qılımız, mərhəmət. Şundaqla ata-analar namıdan Murad Aysarovni təklif qılımız, mərhəmət. Assalamu alaykum, hörmətli atlar, adlar.
оқучылар, біздің конкурсант қыздарымыз, жігіттеріміз көп сөйлемейлік, мәді шындақ чырайлы кеплер болып кетті. Бүгінгі конкурс найт яқшы өтті. Директор мұдыры деп кетті, әмісі жығылтып әтті. Мәм арылап, оғырыз жығылап қойды. Ярайсылы, баштақ шындақ мұғалімінің басыларының яқшы әмі оқушыларын бүтіріп шыққан музыкальный школа, колледж, консерваторияны бүтіріп, мана сілерге дәріслән беріп атыды, гипокранла, келешекте әмі армалына әмәлік ашсын, мұшсыларына ішшілерін, нақшылар ямбырына шықса, біздің театрға мәрхәмет ішіп қалымыз. Әмде мұшы 101-ші мектеп школа гимназияның коллективіне мұшындақ чырайлық актовый зал, концерт залда тәбіреклейме. Шындақ яқшыке бірінші қатын бия кеватына, мана 300 кішілік дадым азиз, 300 кішілік зал ке мана. Мана біздің концерт ұйыстыға еріміз баке. Машта концертта жықарақ өтевесін, түрлік конкурсла бұсын. Біз келейлік, көрейлік. Әммалаға бүгін мана мәшекегелі рахмет етіме. Азиз Фукам көп рахмет. Бұл оңай іш емес, ұйыстырыш. Арлап, малға телефон қып, мәйінімді қылмай, қайырды қында қысақ болды. Азырақ бір мәслихатларны бәдім. Келешектім, яны аштақ біріне ұйыстырайлық. Біз мүше отаған жюри әзалары, біз, нақшылар, сәзенділі, әміз таяр, ерден берді алға. Әміз аман болайық. Ассаламу алейкум барлық сіз тамашабылла, ақылы әділі, ұстазла. Бүгінгі күнде мұшындақ кішік балаларымызны нәтче ай бойы терікмей, ер қалдым демей, мұш күнгі еткізген бірінші болып, әші Әзіз Азатов қерінішімізға қатығарақ бір чавақ чеп қойылы. Біз атанла өйді шүкіш балға аран-аран тәрбияны беріп кеватымыз. Бұл 300-400 бал білен бірлікті, 1000-400 балла білен бірлікті ішлаватқан ұстазла аман болыңла. Мұшты мектеп директоры, мұдыры, құрышдамада сізгім чоң рахмет. Ұстазланы, коллективні қоллап қойатлап, мұшындақ чоң бір ішланы қуатсылы. Бүгінгі күнді мұшы қорығы шыққан кичик балаларымыздың ата-аналары намыдын мұшы гүлімізіне мектеп мұдырыға соғыққан болсақ. Hem şundaqla мұшы кичик балаларымыздың ата-аналары намыдын мұшы балаға тәрбие беріп атқан, мұшы балаға ұстаз болып атқан біздеке әзіз қерінішімізға соғымыз бәтті. Шыны тапшырышқа рұқсат болайық. Рахмет. Бүгінгі күнде мұшындақ ана тілді оқып, әділеріміз айтқандек, шыншелек раван, чырайлық, өз ана тіліміз сөзлеп атқан балаға апырын, шықылып чоң сәкіледі көрейлесіләне. Аман болайлы, ба болайлы, бір болайлы қеріндашлы. Hürmetlik tamaşıbanlar, mening sahnam mavzusidagi san'at ko'rigi аяqlashdi. Yenib ko'rishgacha aman esan bo'laylik. Apam bilan dadamga rahmat. Uyg'urning san'atini davom qilar